иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. салом бинандаҳои азиз. ба хотири таъмини субуту оромӣ, осудагии рӯзгор ва тинҷиву осоиштагӣ дар кишвар барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро ин лаҳза манзуратон менамоем. бо шумо ҳастам мон рухсор таваллузода. истеъмолкунандаи машруботи спиртӣ бисёр вақт дар баробари вайрон намудани меъёрҳои ахлоқ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, инчунин дар ҳолати мастӣ ба ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин даст мезананд. ҷинояти одамкушие ки ин лаҳза шарҳи онро манзури шумо менамоем, маҳз дар натиҷаи истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ва дар ҳолати мастӣ содир гардидааст. шарҳи ин ҷинояти махсусан вазнин дар гузориши подполковники милитсия Нусратулло Маҳмадзода. мутаваҷҷеҳ бошед. амалу рафтори зидди ахлоқиро албатта анҷомаш низ зишт ва баъзан фоҷиабор аст. шаҳрвандеро бо номи Иброҳимова Сумайя Абдураҳимовна соли таваллудаш 1984 сокини ноҳияи Файзободро милитсия аз охирҳои моҳи апрели соли равон ҳамчун шахси бедарак гардида ҷустуҷӯ мекард. аз он ки маҷмӯи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба тақдири шахсияти шаҳрванд Сумайя Иброҳимова идома дошт, илова бар ин тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ низ муроҷиатҳои видеои модари ӯ оиди бедарак гардидани духтараш паҳн гардида, барои мусоидату ҳамкории ҷомеа ҷиҳати пайдо кардан акси Сумайяи 39 сола пешниҳоди истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ буд. аммо истифодаи чунин методҳо милитсияро қонеъ намекард. бо гузашти 7 моҳ аз бедарак гардидани Сумайя Иброҳимова дар натиҷаи амалисозии чорабинҳои оперативӣ, кормандони шуъбаи дуюми раёсати кофтикои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ на танҳо сабаби бедарак гардидани шаҳрванд Иброҳимоваро муайян карданд, инчунин содир шудани ҷиноятҳои махсусан вазнин, одамкушӣ ва роҳзаниро ошкор карданд. гумонбари ҷинояти одамкушӣ Вайсиддинзода Аҳмадҷон Тоҷиддин соли таваллудаш 1984 сокини деҳаи Лолагии ноҳияи Файзобод ки пеш бо моддаи 375 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон фирор аз хизмати ҳарбӣ ва бо моддаи 228 кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашаддор суд шудааст, дастгир карда шуд. Майлиш бухай меонҷо баҳор сесаба дар он природа хай мерем. Гуфтам чӣ мехӯрӣ? Гуфт хай коньяк ягон чӣ мехӯрам. Рафтам коньяк гирифтам, колбаса гирифтам, нон гирифтам, кола гирифтам. Хай рафтем хурда майда рафтем. Ҳардумон хурда рафтем дара. Пурсидем чӣ гуфтам хай чӣ хелай чӣ кунем? Барозиги ядигари хурда гузаштем, рафтем боло рафтем. Там было хош, было так, это чему лучше на хас кашло, что дидим пулай, 10 сма, 50 сма, 60 сма. Фикр кадам это 60 азор астая. Петош кадам на хас килонковой ки майда чайда буду, вимон кади даст боша, бастым я чайда калаш каштым, бога кадамаш. Там уже парт в том шам, кашлога гиртум крехтум. дар макони содиргардидаи ҷинояти одамкушӣ теппаҳои болои деҳаи Ситора бо чӣ тарзу услуб аз ҳаёт маҳрум кардани ҷабрдидаро гумонбар нишондод дода пайдо гардидани устухонҳои ҷасад, либос ва ашёҳое ки ба Иброҳимова Сумайя мансуб буданд пайдо карда шуд. гумонбар Аҳмадҷон Вайсиддинзода чунони худ иқрор аст, чунин ҷинояти махсусан вазнинро аз ибтидои мулоқот бо фавтида Сумайя Иброҳимова нақша кашида, пас аз содир кардани ҷиноят 15 000 сомонӣ ва телефони мобилии тамғаи Samsung Galaxy-ро аз ҷуздони фавтида гирифта ҷинояткор то лаҳзаи дастгир шуданаш истифода кардааст.
یادرس میکنیم که دلیل صادر شدن جنایت مخصوصا وزنین از قبیل آدمکشی در حالت مستی باری نخست نبوده، اکثریت جنایت‌های به این مانند در حالت مستی رخ داده به فاجعه انجام یافتند. نسبت گمانبر شده ویس‌الدین زاده احمد جان تاج‌الدین با ماده 104 قسم 2 آدمکشی و 249 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان راهزنی پرونده جنایتی آغاز کرده شده و به حبس پیشکی گرفته شده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر پنجکن نگذاشتند که نفری دست طمع داشته و غارتگر سفر روزیقول سال تولدش 1995 ساکن جماعت دهات مخیان شهر پنجکن مالکیت برای تهدید به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش استفاده برد. گمانبر شده همدیهای خود عثمان و ابوبکر را تهدید نموده برای غارتگری آشکارا 190,000 روبل روسیه‌اش را از آن خود کرده است. ادامه این جنایت در گزارش مایور میلیسیا اکبر شریفی. این جنایت درجه خفناکیش مخصوصا وزنین سنه 14 نویبر صادر شده است. طور مقامات میلیسیا شهر پنجکن خبر می‌دهد گمانبر شده سفاروف از بازگشت همدیهای خود از مهاجرت مهنتی با خبر گشته نزد خود تصرفی مبلغ‌های پولی او را می‌گذارد و با مقصد دزدی تخمینا ساعت‌های 2 شب در روی نقاب طبی گرفته با آلات خواجگیداری تبر مسلح گردیده وارد منزل استقامتی نامبرده می شود. وقتی که صاحب خانه از این حالت واقف می شود گمانبر شده حرکت‌های روی راست و آشکارای غارتگری را نسبت آخران روا دیده با استفاده زورآوری طلب مبلغ می نماید و صاحب خانه علاج سلامت ماندن را تنها در پرداخت سرمایه از مهاجرت آورده دیده به غارتگر 38 عدد کوپیور 5000 در عموم 190,000 روبل روسی می دهد. نجوم لفظش دیگه گفت زد. گشتم من خیستم تلفنم در بیقینم بود. ارام سیال نامم گفتم تلفنم هم تو درگیرنده منم تلفنم هم تو درگیرنده روش بداشتم روش برکشگی گفت که تلفن در بیکش گفت لفظ خودش خیلی. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی شخصیت گمانبر سفاروف روزیقول سرحدویچ معین و قسمی از مبلغ‌های تصرف شده 100,000 روبل فدراسیون روسیه همچون دلیل شایع از او گرفته شده است. آغاز پرونده جنایتی با ماده 248 کدکس جنایتی و چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی که در ادامه میتواند به جزای حبسی طولانی وضع شود عاقبت انتخاب راهی نادرست زندگی است که سرنوشت گمانبر شده را دیگرگون ساخت. منزل‌های استقامتی در شهر کولوب از جانب شخصان نامعلوم هدف دزدی قرار گرفتند. اوید به این حالت مقامات میلیسیا در شهر مذکور کارهای جستجویی را به راه مانده. اخیراً یک گروه جوانان نابالغان همچون گمانبر در صدور نمودن سلسله دزدی‌ها بازداشت شدند. این نفرانی به جامعه خفناک مبلغ طلاواری و دیگر اشیاءهای روزگارداری مردم آسایشته را به یغما بردند. مایور میلیسیا محجبین عبدالله‌زاده در این خصوص گزارش آماده کرده است. مدت است که در حدود شهر کولوب یک گروه شخصیتشان نامعلوم شبانه به دزدی مال و ملک شهروندان دست میزنند. با مقصد معین و دستگیر نمودن این گروه جنایتی از جانب کارمندان شعبه‌چه گفتگوی جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کولوب یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانیده شده. همچون گمانبر در صادر گردیدن سلسله جنایت‌های دزدی اسکرف امیدجان سفرعلیویچ سال تولدش 2004 که قبلا با همین جرم سود شده است. تشیف امیرجان محمد نظرویچ سنه تولدش 2003 و نابالغ سال تولدش 2006 ساکنان شهر کولوب دستگیر گردیدند. در رفت تفتیشات معین کرده شد که نامبردگان شبانه با مقصد دزدی در کوچه و خیابان‌های شهر گشت و گذار نموده منزل‌های استقامتی ساکنانی که با قلف محکم کرده شده است مورد هدف خود قرار می‌دهند. از جمله گمانبر شدگان شب 6 اکتبر سال 2023 از نبودن صاحبخانه پیخست گردیده طریق پنهانی وارد منزل استقامتی شهروند یوسف و صفیه گردیده از آنجا 3 جفت گوشوار طلاگین، یک مقدار جواهرات‌های نقره‌گین و 35,000 سومانی پول نقد را تصرف کرده با جبر دیده به مبلغ 47,700 سومانی ضرر کلانی پولی رسانیدند. باز با همین طرز و اصول شب 8 اکتبر سال 2023 از روی مصلحت پیشکی به جماعت دهات زیرکی شهر کولوب رفته از تاریکی شب و قلف بودن منزل استقامتی شهروند حکیموف اسمت الله استفاده کرده وارد خانه مذکور گردیده از آنجا یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ، 2 جفت گوشوار طلاگین ارزششان 3,000 سومانی و 5,000 سومانی پول نقد را به یغما میبرند. گرچند که اسکرف امیدجان گذشته داغدار داشته باشد هم از این به خود خلاصه لازمی
ҷонина бароварда бо ҳамроҳии рафиқонаш дар 13 лаҳзаи ҷиноят гунаҳгор дониста шуда зарари расонидаи онҳо ба шаҳрвандон 89800 сомониро ташкил медиҳад. айни замон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлоб нисбати ин гумонбарон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. сокини 33-солаи ноҳияи Ҷабор Расулов Шероз Ҳакимов дар содир намудани ҷинояти қаллобӣ гумонбар ва нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. дастгир шуда бо усули хоси мардумфиребӣ моҳи апрели соли 2023 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияро бовар кунудааст, ки бар ивази 50 000 сомонӣ писарашро аз хизмати ҳарбӣ озод менамояд, аммо пулро ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. шарҳи ин ҷинояти аввомфиребӣ дар гузориши навбатӣ. зимни баррасии аризаи шикоятии оиди суистифода шудани боварӣ, нозирони минтақавии милитсия дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷабор Расулов дар кирдори шаҳрванд Ҳакимов Шероз Рӯзибоевич соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳия аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда қаллобиро ошкор ва бо дастрасӣ талаботҳои моддаи мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. гумонбар шуда мавсими баҳории даъват ба хизмати ҳарбиро ба манфиати шахсӣ истифода бурданӣ шуда моҳи апрели соли равон дар ҳудуди ноҳияи Ҷабор Расулов бо роҳи фиреб ба боварии сокини 45-солаи ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳия даромада бо муаррифии худ ҳамчун корманди сохтори ҳарбӣ бо баҳонаи писарашро аз хизмати ҳарбӣ озод намудан 50 000 сомонӣ маблағи пулӣ гирифта минбаъд ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. кори ҳамон алтернативниша буд мекунам, гуфта 50 000 сомон гирифтам. баъд вая буд када натониста суми маблағи вая ба саломатии худам истифода бурдам мондагиша. ҳолати ҷиноятӣ доғоваранда ба низоми сафарбарии даъватшудагон ба хизмати ҳарбӣ замоне ифшо гардид, ки ҷабрдидаи ҷиноят ба нозири минтақавии милитсияи маҳаллии истиқоматиаш муроҷиат намуд, зеро ӯ мехост зарари расондашуда барқарор шавад. маъракаи даъват ба сафи артиш аз чорабиниҳои муҳими сиёсӣ аст, ки набояд ба манфиати шахсони алоҳида суистифода шавад. дар бораи шахсияти гумонбаршуда Шероз Ҳакимов гуфтанд ҷоиз аст, ки қаблан 2 маротиба бо моддаҳои 245 ва 247 кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шудааст. эҳтимоли ҷой доштани дигар тақаллубкориҳои ӯ фарзияи милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов мебошад, ки тафтишоти пешакӣ дақиқ хоҳад кард. нафароне аз кирдорҳои Шероз Ҳакимов зарар дида метавонанд тавассути телефони боварӣ 6 22 22 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии зисти худ хабар диҳанд. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба поёни барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. то ҳафтаи дигар сарбаланду хунобод бошед. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.